Karbi Longri Abirta ake joipen UPSC APSC coaching kachari jehem CM Dr. Tuliram rong hangari dengpen ingpu pontanglo. Tomonarwe ke thege wangajok paglang sola khaisi jang era ronga rata hemarit kana hokdun. Singnar kem PS along EM amorsing tisori dengpen open stage kang pupon. Nipai ner kebarni APHL sia songpen dhansari rong mirdan rong hangarong along APHL sia tum cerok togamai kapaman pon. Aprangsi Abirta kilang aratu anapan kardong pajiro kardong. Non nili Karbi Longri Abirta kitana bang samio jang terangpi non Abirta ang tonpen arju pong sina. Karbi Longri atum tangka kaduria jok Karbi Longpen angtan UPSC APSC coaching kachari dam japana kisung dukoklong. Laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangpen RD pipongsi Karbi Anglong along ke doa riso ijang atumapan dipu along amara ke joypen UPSC APSC coaching kachari long japan Karbi Anglong Autonomous Council pen surhinira inkora hinila pen inkora ke thomaning kana farman tangka 2 crore 22,25,200 hok pongsi aruni painer kebarni dipu pen lamding road kedamato waralong dipu golf pigs kam poultry farm along ingpupon lo. Laso UPSC APSC coaching along kachari dunlong Japan amen kache thabdunji graduate ki unatum Karbi Anglong along ki dove kariso ijang atum si charli dunlong choji laso along permanent resident certificate alu pidunangji laso coaching along ke langdunchari Japan Unified Foundation Guwahati director sangpi Dr. Jafrin Nebjabina Phansi arpu pekpon laso coaching hem kangpu ponalong CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbi MLA Vidya Singh Ingleng EM MSc lapen kaprek manpeng gidotum chitongdu Karbi Anglong riso ejang atumapan UPSC APSC asar langalong kapa unapan Karbi Anglong Autonomous Council pen bor ipongsi ningkani sialong Karbi Anglong riso ejang atum bang pharo isia tumapana ke joypen coaching charli dunlong po Kita payhuyan tahala daga ke joypen long pon pu pusi CM Dr. Tuliram rong hangpen phirang kya thengnu than pachini pon. Long atang kafe, dan ke kacau jap itu, kamakas, non kita sini langsung jangan APC laten ke APC competitive exam tapi unjiap lah. Karena autonomous council dan growth relax in 5,200 ka panong pon. Ningkan isi angbong. Alang itu pan bang haru isi pan itu alang itu pan fi kucing kucing dah gok spenceng lok lada ketan nanam dah fi nang le selasi ini itu bang haru isi bias kar benglong iskar benglong lapen ke bias kar benglong atau iskar benglong lapen alang li kar benglong itu bang nanggi lapen alang li dah si gedo pula so certificate nanggi PRC lo parliament resident certificate nanggi lapen ke alangli minimum qualification kachangli ba ek graduate graduate apike la ke master degree dono LME dono MBA dono la ba alangli ini hanglo minimum qualification ai komnai tame lasi itu laso alangli Dr. Jafri director lo la ba alangli Delhi along ta ISP coaching center do lapen Guwahati long tame alangli di coaching center do lasi alangli halak daga private dan itu takar lapen ke ada professor lecturer tumke digital sila Delhi long kethana tum yenu penceng lok ngwa alang kana university long kethana professor lecturer tumsi dakta bak weekly contest laki pena peno ke ceki sir weekly contest labang ke kon yang tum dak ini derlos sandi sini ka beja dimon la pena permanent place adimi sada permanent place kini tu malong lela malong la pen permanent ki je fan sini tum tar not to mas council pen badak building pen cek lo communication teaching staff dia tam office dia dan tum kan mas council pen itu nek yang la pen jin degree ki mana buat gitu class ke mana class initially 5 days
Sir, selection procedure bang kami itu kan nanti. Lagi hala student nama sini litrok tirang bani litrok jeng seklami pelonte litrok kami lang kecil. Non kok ni alang mateng dan pelonte tirang ben ni kok. Sub selection hol amar tinta criteria ase. Eta to hobo tahate bona fide citizen of Karbi Longri hobo laibo. Caste certificate produce korbo laibo. Dui number hol tahate graduate hobo laibo. Eta kotha hol je এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি এতিয়া ৰেণ্ডমলি সিলেক্ট কৰাৰ আমাৰ হেতু পৰিকল্পনা নাই এতিয়া আমাৰ মাননীয় সিএম সৰৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰা মতে আমি এটা বাছনি পৰীক্ষা পাতিবলৈ আছিল কিন্তু বাছনি পৰীক্ষা পাতোতে বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছে গৈ এবাৰ কোভিড আহিলে 2 বছৰ দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া খালি আমি আজি যেটো উদ্বোধনী কৰিলে এতিয়া আমি এই গোটেই কামখিনি সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে 2 দিনৰ পৰা আমি গোটেই সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো চাইলাম কেনেকৈ কৰা হ'ব এইটো ওপৰত এখন মিটিং হ'ব তাৰমানে বহুত দৌৰাদৌৰি এই চেণ্টাৰটো ওপেনিং কৰা হ'ল আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে একদম দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আগবাঢ়ি পেলাই ওলাই আহিব লাগে কাৰণ কি হয় যাৰ পেটত ভোক থাকে সি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে তাহাঁতৰ সপোন বুলি নহয় তাহাঁতি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু মই বিচাৰিছোঁ যে চুকে কোনে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বুটলি আনিবলৈ আজি যদি মই এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা দিওঁ পটককৈ ল'ৰা ছোৱালী গম নাপাব পাৰে কোনোবা চুকত কিন্তু অকণমান সময় ল'লে গোটেই ভাল ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কষ্ট কৰি পেলাই আজি যাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট নাইকিয়া যাৰ বাপেক মাকৰ ইনকাম নাইকিয়া যাৰ ওচৰত পাঠ্যক্ৰম নাইকিয়া পঢ়িবৰ কাৰণে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লাগে আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি কিদৰে 2024লৈকে 1.5 বছৰ লাগে ল'ৰা ছোৱালী এটা ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চিলেবাছটো ছমাহ এবছৰতে শেষ হয় কিন্তু যেতিয়া নিজে পঢ়ে তেতিয়াই গম পায় ডাউটখিনি ক'ত আছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি নাই কমো 5টা IAS অফিচাৰ ওলাব লাগে IAS বুলি ক'লে লগত IPS বুলিও আপুনি সংযুক্ত কৰিব পাৰে এলাইড চাৰ্ভিচ ৰেভিনিউ চাৰ্ভিচো ক'ব পাৰে IRS UPSC আণ্ডাৰতে আহে APSCও আহে কাৰণ কি এতিয়া APSC আৰু UPSC চিলেবাছটো একেটা হৈ গ'ল কিন্তু UPSC লেভেল অফ টাফনেছটো বেলেগ এতিয়া আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গাঁৱৰ ভূঞামৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই গোটেই অল ইণ্ডিয়াৰ পাৰফেক্ট টিচাৰ্ছখিনি আহিব যোনখিনি নিজে সেই সাগৰখনত সাঁতুৰিছে আগতে যোনে নিজে UPSC কাৰণে আগতে প্ৰশিক্ষণ দিবলগীয়া হৈছে নে নাই সেইটো পিছৰ কথা প্ৰশিক্ষণ তেখেত ইমান সক্ৰিয় প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকে যিদৰে পঢ়ায় তেওঁলোকে জানে কাৰণ নিজে UPSC কাৰণে পঢ়া মানুহ ইণ্টাৰভিউ পঢ়া 2-3 মাৰ্কৰ কাৰণে 2-3 বাৰ ইণ্টাৰভিউ Aruni Pioneer Kebarni por Paitrox Yapor, Lakhain Koirahini, Sarupathar Constituency Paglangsu, Lakhaisi, Jang Edarong Men, Tomonar Wike Tegevangajok, Ongdung Hemrit Lapen Biri Bitung na Hogdun Etlu. Non la suara datum ki duk thektikan lo ani om ki chojia phanta chongda chotpensi hemtun kachepang reng lasi non la hayara datum hemrit kachiri ijia phan akisung thektik lo lasi ki duk de rara datum pen la pusona kisung kachetong nangalong em jaga singing ti Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang la pen kaprek rat chari ke theki dingatum pen nang ravek thapusi kisung ki phove katum pen kachuning report sangti dipen projenterang Karbi Longri Abirta cái này cái mấy cái họ có về mặt chỉ tông thì dar rồi là cái này tôi mới hiện là cái thế cái đinh năm phân pilo chân đi càng tung cái hem lang pi cái cho problem bên càng lừa đu tay để lừa cái
Aruni Pioneer Kebarni, Singhason MEC constituency, Singnar Camp polling station along EM Amorsing Tisori Dengpen open stage in Pupon. Las open state kang Pupon amayalong, Singnar Camp PS Amaipu, Samson Tisopen Jepahem Pupon amayalong, Sakti Kendra convener, Biren Singh Tiso, Singnar Camp PS Akong Chunbang, Kathar Singing Ti, Mohila Morcha Maipi, Urmila Krupiatum Chetongdon. Las open state kang Pupon amayalong, non kewang ji MEC kiligahot ke ong dunga vote pen BJP aphan kapahai pon thu thek ji aphan chethan chimum pon jai pong pen modon langni Karbi Longri Abirta Angku program along ini bangsa program along ini tum kasih nai Autonomous Council executive members arang li Omar Singh Tisosar la bangso open stage alang li ini kang pupen pini la bangsa program along raratum kacitu nene la la sila so puthana tumla thalang Aruni Pioneer Kebarni Lakha Krisir Kep Dhansari constituency along Rongmir dan Ronghanga Rongalong APHLC tumpen Cherok Toga Mai Kapaman pon La Somai along APHLC Maipu Jai Gathar Sukur Singh Timung Lapen APHLC along Klembang Phuatum Chetongdun Bangso along non kewang ji MEC kiligahot APHLC pen kar jabdun je bang phuaphan ke ong dunga vot pen kapahai pon je phan chethan chimum pon Hill Tribe Unity long live! Long live! Long live! APHLC long live! Long live! Long live! Sexido long live! Long live! Long live! BJP go back! Go back! Go back! Independent candidate go back! Go back! Go back! APHLC long live! Long live! Long live! Sexido long live! Long live! Long live! Pen adivasi tum ta duk pikangjang. La pen kukiet tum bangke, halo tum kam selet le pikamat. Dhansari constituency pen Songwe pen kar jabdunji Eldrin Patola pen Niso terang piatum ke BJP agent. BJP atum ke rata phaning hon he. La silatum aphan ke vote pipe. La pen Niso terang pia phan ke kedamtang MEC kiligahot vote jogdun si pahailo. Bonta aphi ke cheparem thude. La sila sonabang pia phan ke noni phong ke vote jog jelo pusi Rongmir dan Ronghanga Rong ratatum ningje pon. Rongmir dan Vidaram Ronghanga Rong APSLC a meeting eng samjin pen pachunik lo la pengedat rat tumta duo phai pen nang chetong dunik lo la pen ke dak Dhansari constituency along independent candidate Niso terang pi lapen ke Eldrin Pator so candidate ke lake BJP agent lo tasi BJP tumke rong rupa phan lang le kidam tang da rat tum chiniya lo tasi latum phan ke but pipelo pusi Dhansari rat atum ke pachini lo lapin ke kedam tang people si good people lo kuma lasalam the bang ke kedam tang da pahai lo sita alang li bang tiparem dat asonsi apik tipaklang tu tapi ma rat pangi chong tu ason dokok amat rat tumbang aning oi piglo kasi non kiwang ji council election tasut ke nisut tenang pi aphan ke भूत पीछे खेलो पुसी रात तुम पेन पार्डा कलम थे पकला इंगलो Pinya Abirta laan si Kangton chalo kaduka vipanta kardong